Danas ćemo pokušati da pokažemo vezu između aerosola i klimatskih promjena. Kao prvo, definisat ćemo šta su aerosoli. To su male, čvrste ili tečne čestice koje se nalaze u vazduhu. Ako su im poluprečnici manji od 1 mikrometra, mogu u vazduhu da opstanu i više dana. I to se dešavalo ovih dana u Beogradu. Uglavnom ih čine čestice peska, zemlje, polena, a mogu biti i proizvedene vatrom, znači paljenjem strnjike i ostalog, dimom koji čine čestice aerosola. Zbog zagađenja vazduha i prisustva aerosola, na primjer u Parizu je bio zaustavljen saobraćaj. Zatim, evo vidite kako sve čovek pali strnjiku. Automobili emituju izduvne gasove. Pale se gume i ostali divlje deponije otpada. I sve to doprinosi stvaranju ovih aerosola. To ćemo sada pokušati da pokažemo i eksperimentalno, međutim, pre toga treba da vam napomenem da za ovo možete da koristite, ako želite više da saznate, možete da koristite 2 knjige. Zrnca nauka 4 i Zrnca nauka 8, u kojima imate 3 teme vezane za fiziku klime, aerosole, efekat staklene bašte i klimatske promjene. U ovom sudu imamo čistu vodu, to je po analogiji sa čistim vazduhom i propuštamo svetlost ove baterije, u prirodi je to sunčeva svetlost i evo vidite kakva je slika. Znači, to je sve jasno i vidi se prolazak sunčevih zraka. Sada smo u ovu vodu, čistu vodu, sipali rastvor bebi pudera. Čestice bebi pudera su reda mikrometra, to su dimenzije čestica aerosola o kojima smo prethodno pričali. I evo pogledajte šta se vidi, tu se vidi kao da je magla. I tu je u stvari iz fizike to poznato kao mije rasejanje, jer se rasejanje svetlosti vrši na većem objektu. Ovaj eksperiment sa aerosolima možete vrlo jednostavno da izvedete u vašoj učionici sa učenicima. Uzet ćete ista ta koja smo prethodno pokazali 2 suda, u jednom je čista voda, u drugi ste stavili rastvor bebi pudera i naspram njih stavite ogledalo i propuštate kao i ranije pomoću ove baterije svetlost kroz odgovarajući sud. Evo ovde propuštamo kroz sud u kome je rastvoren bebi puder i evo pogledajte šta će se vidjeti u ogledalu. A ovde je potpuno drugačije, ali to ne možemo da snimimo potpuno jasno, ali ćete vi nemate potrebu da snimate, vi ćete to sve uraditi na jednostavan način kako smo vam objasnili. Hvala.